11. novembar, Gornji Pčelinjak, lep dan, ne znam tačno koliko ima stepeni, ali evo, kao što vidite, pčele rade, ne znam šta rade i zašto izlaze, verovatno su išle po vodu, ali lepo za gledanje i za uživanje. Ovo su sve novi rojevi ovogodišnji, lepo se razvili. Vidjet ćemo situaciju sljedeće godine. Ovo su starke, odnosno košnice koje su već donele meda. Dobre su sve. Još jednom ponavljam, 11. novembar, prelep dan. Možete da vidite i ovo. Rano je za oksalnu kiselinu, mada kažu da će već sljedeće nedelje da bude zahlađenje, tako da sljedeći vikend planiram oksalnu kiselinu. I ove godine kalendarski sam miran, samo čekamo zimu. Eto, toliko za ovo javljanje.